Украина акиметі үшін гүзел сигнал. Более этап Қарым-Татар миллеті лидері Мустафа Джемилев Украина Авропа Шурасы денелген ишбірлік бойынша анлашманын өмірге кечірілмесі бойынша Авропа парламенті резолюциясына өз тесерлеріні берді. Жума ақшамы күні Авропа парламентінде Украинадан атер меселелеріні де чезе білежек әрекетлер ақта резолюцияны қабыл етті. Ве Украина девлетінден қырымлыларының екені телеканалға денішмеген малеви ярдымының алмасыны чағырды. Бұнен бері Авропа парламентінің делегелері бюджетінден 2021 сенесінден işgal етілген топрақлардан көчіп келген Қырым татарлары ве башқа милетлерге пара берілмемесі ақта Эйдженловына сөйледі. Бұнымен бері Қырым татарларының таби ақларының керчеклешмесіні, яғни тамыр халқлары ве Қырым татар милеті статусы бойынша қанунларыны ве анаясыны Қырым татарларының милли топрақ жүпхуречілігі бойынша денішмелерінің керчеклешмесіні чағырды. Мустафа Джемилевнің фікірінше Авропа парламент делегелері әр заман Қырым татарларыны ве олардың ақларына дестек көстере еді ве боле резолюцияның Қырым татарларының меселесіні мойын позицияға алып чықардылар. Қырым татарлары ve başka milletler Kırım Cumhuriyeti'nin statüsü değiştirmesi hakkında Kırım Tatar milli halkın statüsü hakkında kökenli yani tamir halkların statüsü hakkında kanunlar kabul edilmesine gerek değiller de aydı. Ama evet eğer de bu Avrupa Parlamenti bu taleplerini haksız görgen olsaydı yani tembelsiz görgen olsaydı bunu aslında bunda getirmezdi. Ama herhalde pek yaxşı kelimeler var. Aslında bu rezolüsyada yalnız bu 60. bundan da gayrı da birçok maddeler de var. Mesela preambulasında da var birkaç kelimeler. Preambulasında bu Kırım Yarımadası'nda insan hakları zedelendiği, orada birçok insanların hapse, insanlarımızın adlarının da verili. Yani bu Ukrayna devleti için yaxşı bir signal. Қырым платформасына қошылмалыдыр. Более етіп, телекесезлік шурасының отырышында Америка Бірлешкен Девлетлерінің векілі Родни Гантер Бірлешкен Миллетлерінің тәшкилатының азаларына мұражат етті. О Украинаның тәшібісіні алғышлады ве Русияге да чоқ ортақларының қаршылығына көстережігіне ешандырды. Русияның истилясы нетижесінде Украинаның жарқында кебенлерде өлдірілгенini ве 1 миллиондан ғыры инсанлар көчіп кеткенлері аққанда қатырлады. Ондан ғыры Қырымдаки Русия ишгалжи үкіметі разы olmagan insanlarga ve mahsus Kırım Tatarlarga karşı represiyalar yapkanını kayıt etti. Bunun için Dünya Rusya'nın düşman hareketlerine cevap vermelidir, dedi Rodney Gunter. The United States looks forward to continuing to support our Ukrainian partners in their Сполучені Штати продовжуватимуть підтримку наших українських партнерів у їхніх зусиллях щодо збереження суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності. Ми вітаємо ініціативу української Кримської платформи і сподіваємося, що партнери-однодумці розглянуть можливість приєднатися до цих дипломатичних зусиль, аби дати відсіч російській агресії, а також чітко наголосити, що міжнародне співтовариство не потерпить жорстокої російської окупації. Rusya temsilcisi Vasiliy Nebenzia Kennedy o'z lafının qayd etildi. İşgalci kuvvetlerini hareketlerini aqlab Ukraina o'zini işgal etkenini ve anda Rus kuvvetçileri sanki olmaganını bildirdi. Ayrıca Minsk formatında aracı olgan Almanya ve Frankenstein'ı agresif Kiyev'ge sanki ellerini oynamağa qabatladı. Nebenzia onlarını bütün cinayetlerinde omuzdaşlar olganlarını adlandırdı. Россия ли оккупировала Украину? Или, может быть, саркастически вопрошал он, Украину оккупировала Россию? На этот вопрос есть простой ответ. Украина оккупировала Украину. К сожалению. К сожалению. И ведет войну на своей собственной территории.
Дуньяны алдатмасыныз, чүнки Кырым Баски межғал еті эркес яхшы біле. Алманияның Бірлешкен Милләтләрнең тәшкилатаки темсилчесе Кристоф Хойзген небензяга җавап берді. О Русия Будапешт меморандумның бозулганына катарлады. Шу меморандумына күрә Украина Озек селясындан вазгечкененден өз сынырларыны куруганын бекледі. Ама җавап оларак Украина Дженкеви ишгал ителгән топракларына ограды, деді Хойзген. Украинаның темсилчесе Сергей Кислица небензяның сөзләренә бер кач вариантлы тест оларак адландырды. Росія вторглася до Криму та на схід України. Росія говорила, що це внутрішній конфлікт, але ми знаємо зі слів президента Путіна, який нагороджував учасників цієї наступальної операції, що саме російські військові вдерлися до Криму та окупували схід України. Чомусь це не прозвучало у виступі Василія. Eastern Ukraine, and this is something we missed in Vasily's presentation today. Варто визнати, що Небензя засмучений, бо повторює 2 рази: Україна окупувала Україну. К сожалению. Це, до речі, з 3 варіантів, які він же і назвав до того. Росія окупувала Україну, Україна окупувала Росію, Україна окупувала Україну. Такий собі тест з множинним вибором від російського дипломата, який таки сожаліє, що 2 перші варіанти невірні. Страшно і подумати, який з них був би більше йому до вподоби. Атырны дестек етменге қолайдыр. Бұнын үшін парламент ве үкіметнің күчіні желп етменге керекмей. Бұ фікіріні сабық Украина баш назиры Владимир Гройсман білдірді. О әвелсі үкімет япқан кебе шымдыки ел башчылардан атырге ярдым етежеклеріні белей. Хатарлатамыз, бюджеті пара бар. 50 миллион гривна ишғал алтындаки топрақлар меселесі ненчалышқан Құтлеви хабер васталары үшін субсидия оларақ айрылды. Бұ паралар атырге мали ярдым оларақ берілежек еді. Ләкин Назир Алексей Резников бұл параларының берілуі мақсадыны қызмет көстеру маддесіне деніштірді. Яғни АТР параларны алмақ үшін тендерде іштирак етмек керек. Мене навіть просити про це не треба. Я вважаю, що, по-перше, той досвід, який є в мене, ми завжди підтримували АТР. Це дуже просто. Це не потребує ніяких серйозних зусиль з боку уряду або парламенту. Це просто треба взяти і зробити. І тому я взагалі не розумію, навіщо взагалі поставили питання про те, щоб не підтримувати АТР. Я просто не розумію природи цього питання. І тому я закликаю вчергове уряд України повернутися до того, що було раніше. Підтримати канал АТР. І це абсолютно нормальне, цивілізоване, прозоре рішення. Я не бачу ніяких причин і підстав робити якось інакше. Все інше – це не від здорового глузду. Кырымда ишгалчылар хаданларыны тақып етмеге башладылар. ФСБ хадимлері белі гөнөлелелер решидована сорғона чектілер. Шымдылық шат оларақ, ишгалчы ховечилер оны сөзде терроризмге мали дестекте қабатлай. Эрше хадының сияси мабуслерінің балаларына ярдым еткені себебінден. Ишгалчылар оның иш ерінде, яғни Ахмеджитінің Лоқсаханеде яқанландылар. Қадын ФСБ бөлігінде 7 сат кечірді. Адвокат Ислам Велилаевның білдіргіне көре, яны сорғы кележек салы күніне тайынленді. Шымды есе қадын евде қалажақ. Такие неожиданные и спонтанные задержания на рассвете направлены на то, чтобы максимально дезориентировать человека, оставить его без юридической поддержки, оставить без информационной поддержки. И я думаю, что вот этот визит в 5 часу утра, он был связан именно с такими целями Федеральной службы безопасности. Кырымның ишгали Авропаның энергетик телекөйсізлігіне де бір уджумдыр. Русия бұнын үшін жева бережектір. Бұл ақта Украина 30 деген форумда Қырымда Украина президентінің дайми темсилчisi Антон Кариневич білдірді. Қайт еткеніне көре Қырымның ишгали нәтижесінде Украина деңіз шельфіндегі нефт ятақларының ярысыны ғайып етті. Русия Украинаның Черномор нефтегаз девлет шirketi технологик флот онда не деңіз платформасы қойылар ведегер донатмаларыны еліне кечірді. Ишгалчылар Украина ресурсларындан яхшы зенгенлешті. Олар тек Украина дегіл, бұтын Авропаның телекөйсізлігіне зарар кетірелер. Бұның чезуі тек бір халқара махкемелерде дава ачмақ дей Кариневич.
То ми знаємо, що вже є певні рішення, зокрема про те, що Газпром має сплатити Нафтогазу певну кількість, там $2,5 мільярди. Інші процеси тривають. Звичайно, в англійській мові є такий вираз «wheels of justice», тобто колеса правосуддя не завжди дуже швидкі, але їх точно треба застосовувати для того, щоб ми належним чином притягнули до відповідальності Російську Федерацію за всі ті порушення, які вона вчиняє в нашому українському Криму. Авропа Бірлігінің энергетик системасына қошылув Украинаның мұстақалығыны темін етежектір. Бұл мартның 14-інде дерчі тележек милли тәлөкесізлік стратегиясының моделерінден бірі олacak дей милли тәлөкесізлік ве мудафа шурасының кәтебі Алексей Данилов. Звертаючи на те, що Російська Федерація ніколи не припиняла свої дії, агресивні дії по відношенню до країни, ми робимо зараз свою стратегію відносно того, щоб бути максимально незалежними для того, щоб ми самостійно поралися з тими завданнями, які сьогодні існують. Це буде окрема система, яка буде нам балансувати спільно з Євросоюзом, і в такий спосіб ми унебезпечимо себе від тих негараздів, які ми могли би очікувати в разі, якщо б ми лишалися спільно з країною-агресором. Бутуну мұрыны халқының менлік ве ақы үшін көрешті кечірді. 83 yaşındaki Қырым татар милли әрекетінің ветераны Изет Изединов вефат етті. Балалықтан башлап оқым сенің халқының намысыны ашаламасына изін бермеді. Қырым татары 11 yaşта сүргін етілген сон ватанына қайтмақ үшін диктатор Сталиннің Қырым татарларының Қырымға қайтмасына изін бермесі үшін она мектуп yazған еді. Бұл себептен мектеп hocası оны көтеклеген еді. Ама не қорқытув, не ұрылмалар оны тоқтата алмадылар. Ташкент ве Москвадаки кечірілген митинглерде Изет аға халқының ақылары үшін көреші еді. Русия Қырымны işgal еткен сон есе о Кремль мабуслерінің сой ақрабаларына ярдым етеді. Изет Изединов gençlerimiz үшін ватан перверлік месаледар. Мына бүгінде мен çok хорандалары білем. Ана бабасы екі лaf білмей. Балаларынан қазақшалап етеді, русшалап етеді. Бұл масқаралық қанды барасың. Sokaktan mı? Ana trolleybüse binесің, camiye varasın. Ulan yaşlarımız Kazakça laf eder. Bu maskaralık değil mi? Bu nasıl bu? Bize gerek özümüzün ana tilini unutkandan vetanını joya, toprağını joya. Onun için bize akıl toplap, o kadar akıllı fikirli ballarımız var. Eğer gerek olsa Rus dilini bilmem, hepsi öğrendi. İngilizce öğrenme istese hepsi bilir. Başka tilleri öğren. Ne için de o tilimizi laf etmeyer? Ben bu şey yaşasam. Akaylar, bu maskaralık bizim millet için. Bize vetanımızı koterip yerde koymak için, vetan içinde bizleri tamir hal dep tanımak için biz birincide özümüzün tilimizi bilmek gerekmiz. Қырым татар әрекетінің ветераны Изет Изединовның cenazesi yarın saat 12'de Ахмет Жетінің Абдал мезарлығында кечecek.